Hai perlok borok selam ngomyo ban de video show pada bang singan dek koi video ngangi skam ba pideng don hakamet koi kia barok ngi skam ai kulai pi barok itu ki non kersan ngi skam ba pideng don hakamet koi bakia bagi nih singan ni pikat to kan ka vlog video chunga pangan lek chat jika bagi rap ne kubi ngan peni ya pimo kumno kom rap chene ulong kumno piang ne ubes ne kubi kirap sini si ko arno siya dengan pin pi nangis skamba wala ka video kolong bangkwat ngan le kato kene nomor ba amdai pangadai kenang namahap ya nanti nang ta pengdek don duty sa nang ta ka hap ya nanti ta kadang sa pin pi kato kan mo gisin kalau kumno da dai pa ka internet sa komen mo apa yang mana kasima dan apa dan wat sarne dan apa kubi penya jekarep kubi penya baru ana dei jekarep kubi sudah ni fimo kema sana ki arab kum nama ya kubi pet tapu tangga kubi sudah penya kubi ko ana sal pete te shalor pat ki dei ki so sau ki ba pes des kumrap sing pe sana kirap sa pet itu kubi ani kubi jing he petnya kubi ani tabam imro sing kuma long view ne petnya ani jing he ani ni wow ang ne rapi ke jing rap kubi rap shalom view kubi rap shalom merkan jing iternat te ni bama chu ban awani pet ka tai baro kubi sudah pet jing rap kubi channel page ke lor te rap tau so sao rap uyu ani page kene bar apa indo te pimo ketudang na te kubi sudah kubi te terso te lor ge so sao niki kubi te kubi sudah ini jeng bun kubi pet tangga kubi sudah datang ke tuga video gini ka ngat dia ni ke blog bala ngalap ni pi ngi scam bala da pisngu tenat sama ban komen menyarap subscribe na go post ke por ki video itu nga kanang bangaru
ngarang lama penmi nak koi kapor ki video amar ngadang syuring tang naka phone tak dau ki quality jong ki video kampat biang ngai scam ba pinam singo e kata dan persyang manile hakwi pat ki por bang sale iba kham bhanam dai jan piwi piwi tatang kan ke ble shibon ngen second upat ha koi ka video